Dakle, danas smo kolega Nemanja i ja ispred kompanije Mandai Systems. Vjerujem da ste čuli za kompaniju od ranije, dakle kompaniju iz Novog Sada. Ako ništa, barem radi našeg dr. Hausa Miće što je pitao za onu dijagnozu i slično na prethodnom izlaganju. Dakle, to je kompanija koja se već više od 25 godina priprema da postane i da bude vaš partner za digitalnu transformaciju. Dakle, tema današnjeg skupa je transformacija poslovanja. Mi smo zapravo i naše izlaganje pripremili u tom smjeru, dakle nećemo pričati samo o našem ERP-u koji je izvrstan, koji je najbolji, ali pričat ćemo o konceptu, dakle o konceptu koji je upogonjen proces driven architecture, dakle našoj arhitekturi koja je upogonjena poslovnim procesima. S pravom se zapravo možemo zapitati i legitimno je pitanje šta je to digitalna transformacija. Dakle, digitalna transformacija, ja ću zapravo reći da ste za digitalnu transformaciju odgovorni vi. Dakle, svi naši klijenti koji nas već godinama zasipaju zahtjevima koji su u nekim momentima izgledali nemogućima, ali zapravo nad svim tim zahtjevima smo zapravo mi učili. Mi smo danas spremni, danas imamo platformu koja se zove Miss Digital platformu koja uči iz dana u dan. Dakle, Mandai Systems je kompanija koja skoro na svim kontinentima trenutno ima aktivne projekte na kojima radimo. Dakle, to su projekti iz kojih mi učimo i zapravo gradimo svoju tu poslovnu platformu koju će danas biti riječ. Ono što je tema današnjeg izlaganja, to je proces driven architecture kako je i ranije najavljeno. Dakle, ključ svega je proces. Dakle, proces je nešto što mi vidimo, dakle, početak i kraj naše arhitekture. Takvu metodologiju upogonjenu procesom mi nazivamo model to execute. Dakle, od poslovnog modela do executiona na sistema koji ćemo kasnije vidjeti. Trenutno okruženje oko nas kažu da se nalazimo u digitalnom dobu. Sad, pitanje je šta bi bilo digitalno doba, ali zapravo ja bi digitalno doba preveo da je to doba u kojem je zapravo sve moguće. Dakle, svi vaši zahtjevi koji se mogu adresirati zapravo su moguće je na nekakav način adresirati na poslovna rješenja. Opet kažem, siguran sam da su kolege prije 20-30 godina spominjali istu rečenicu, ali zapravo vidjet ćemo šta će biti u budućnosti, kako će izgledati budućnost koja je ispred nas. Ono što je sigurno je da mi imamo platformu, dakle kažem platformu, dakle to nije jedinstveno rješenje, dakle to je platforma, danas ćemo predstaviti njezin koncept, platforma sastavljena od naših poslovnih rješenja i rješenja naših partnera koji su mahom svjetske kompanije, lideri u poslovnim područjima kojima se bave. Sa svim tim rješenjima zapravo napravili smo platformu koja nam zapravo može pomoći da krenemo i zakoračimo u digitalno doba. Da digitalizirate svoje poslovanje, odnosno da transformirate svoju kompaniju, odnosno svoje poslovanje. Ostale su mi ok, dakle prije svega da kažemo uopće šta bi bio digital biznis, kako ga zovu. Digital biznis zapravo vrlo lako možemo poistovjetiti sa IT biznisom. Danas ste svi upoznati, dakle puno ljudi o tome priča, dakle vidjeli ste, dakle vjerujem da koristite najveće svjetske kompanije, odnosno nisu najveće, nego najbrže rastuće svjetske kompanije kao što su Uber, Airbnb, AliExpress, šta god bilo, dakle Facebook i ne znam šta sve ne. Dakle, to su kompanije modernog digitalnog doba i to su kompanije koje zapošljavaju preko 95% IT-evaca. Zapravo nisu u IT biznisu, ali to je digitalni biznis upogonjen IT-em. S pravom se zapitamo u kojem smo mi zapravo biznisu. Vrlo vjerojatno ćete vidjeti i po vašim iskustvima da IT odjeljenja rastu i u vašim kompanijama. Dakle, razlog je taj. Dakle, današnji biznis je upogonjen IT-em. A takva današnji biznis, odnosno današnja poslovna platforma koja treba podržati naš poslovni model koji je drugačiji nego što je bio tradicionalni ranije postavljeni poslovni model, je zapravo platforma koja mora biti agilna, brza, sposobna na promjene, skalabilna i sl. Dvije rečenice sam izdvojio, dakle dvije rečenice sam našao izdvojio. Dakle, to su rečenice koje kažu da
tradicionalna rješenja zapravo ne mogu zadovoljiti zahtjeve modernog digitalnog biznisa. To je jedna. I druga je da moderni digitalni biznis zapravo mijenja način na koji su način aplikacije dizajnirane, na koji su način razvijene, na koji način se koriste. Jedno je sigurno. Promjene ne dolaze, nego promjene su došle. Promjene su tu ispred nas, pitanje je na koji način ćemo mi na to reagirati. Kako to zapravo izgleda u praksi? Dakle, s jedne strane imamo nešto što smo nazvali system of records ili nešto što su za nas back office sistemi i mi kažemo da je back office standardization, da se to dogodilo. Standardizacija naših back office procesa. Dakle, to su sva poznata poslovna rješenja, ERP-ovi, CRM-ovi, sve ostalo što je. I s druge strane, dakle, ostala naša customizirana rješenja koje su različite integracije, point-to-point integracije i slično. To je nešto što se dogodilo i mi pretpostavljamo da je zapravo to vrijeme iza nas. Odnosno, to je nužno, bitno, bez toga ne može. To je nešto na čemu mi gradimo svoju budućnost, ali zapravo današnja arhitektura mora biti dosta kompleksnija nego što to izgleda na ovoj slici. Dakle, prije svega dakle, imamo sa gornje strane, dakle, mi smo nazvali front office, imamo klijenta. Klijent je kralj. Dakle, on je taj koji želi veliku količinu podataka u sekundi. Dakle, on je taj koji želi ovakav izvještaj. Dakle, on je taj koji želi komunicirati s nama, koji želi pristup u naš poslovni sistem. Dakle, on je taj koji upravlja nama. Mi smo prepoznali dakle, tu jedan dio, dakle nismo mi bili prepametni, dakle, nego to su svjetski trendovi, dakle postoji jedan dio koji smo mi nazvali integration white space. Dakle, to je dio u kojem se rade različite integracije, automatiziraju se poslovni procesi koji su mahom end-to-end poslovni procesi koji prolaze kroz heterogenu strukturu IT aplikacija i koji služe za automatizaciju poslovnih procesa. Pokazat ćemo kako to izgleda. Prije svega, poslovni proces je dakle nešto što smo prepoznali kao naš početak, dakle naš temelj odakle krećemo. Dakle, poslovni proces sadrži poslovnu logiku, procesnu logiku, poslovnu logiku, integracijsku logiku i podatkovnu logiku. Dakle, poslovni proces je skup određenih pravila, određenih aktivnosti koji zapravo na najdetaljniji način mogu opisati naše poslovanje. Mi od tu krećemo. Taj poslovni proces, zapravo kad pogledamo role koje se njime bave, dakle to su business analisti, proces eksperti, proces worker ili slično, dakle oni definiraju zahtjev. Takav koncept nazivamo model to execute. Oni definiraju zahtjev i takav zahtjev se spušta na application developere koji će iz takvih zahtjeva izdefinirati novi servis, novu poslovnu logiku. A zapravo taj poslovni proces spuštamo u tehnički oblik, sad trenutno je to standard BPMN 2.0, šta god bilo, pratimo standarde. Dakle, spuštamo ga na integracijsku platformu gdje ga integriramo sa postojećim sistemima koje imate, a tamo gdje nedostaje poslovna logika, dakle gdje je taj application gap ili gdje ima manualne aktivnosti, njih integriramo razvijamo dakle tu novu poslovnu logiku razvijamo kroz nove servise. Naravno, da bi zaokružili cjelinu, dakle postoje alati koji zapravo spadaju u kategoriju process intelligence, koji služe za analitiku executiona samih poslovnih procesa. Dakle, nisu business intelligence, nego process intelligence alati. Dakle, vidjet ćemo, kasnije ćemo se vratiti još jedan tren na process intelligence, pa ćemo još par riječi o tome. Dakle, ono što mi dajemo, dakle, to je agility between business and IT. Dakle, imamo nekakvu piramidu koja je tradicionalno posložena sa gornje strane, dakle imamo naš biznis model koji se sastoji od svih naših dragih klijenata, dakle proizvoda, tržišta, inovacija i slično. I s druge strane, dakle imamo, mi smo je nazvali IT silos ili system of records u koji smo godinama ulagali. Godinama smo ga gradili. Dakle, nije rješenje mijenjati postojeću infrastrukturu, nego je rješenje zapravo integrirati, automatizirati, pokrenuti, biti sposobniji na promjene. Dakle, tu smo našli jedan prostor koji smo nazvali Digital Agility Layer i našu MIS Digital Business Platform. Dakle, ona je zapravo platforma koja igra između
biznis segmenta, našeg poslovnog modela i naših sistema koje imamo u kompaniji. Dakle, spomenuli smo dakle, da krećemo od procesnog koraka, od procesnog layera. Dakle, u procesnom layeru su opisane sve one aktivnosti kojima se mi bavimo. Kolega ranije je zapravo napravio dobar uvod, odnosno na svim prezentacijama danas, dakle, čuo sam riječ proces. Proces, zahtjev, ispitajte da li ste dobri, analizirajte se i tako dalje. Dakle, na pravi način da to napravimo je zapravo da snimimo dakle, naše poslovanje na nekakav način. Dakle, naš prijedlog je da to bude u obliku procesa. Proces je bitan, dakle, kao notacija, dakle, ta model. Dakle, model je bitan zato što je čitljiv i različitim slojima unutar organizacije. Dakle, i biznisu i IT-u, dakle, postoji, definiramo isti jezik komunikacije. Zato predlažemo da to bude proces. Nakon toga, dakle, imamo presentation layer, dakle, to je način na koji mi komuniciramo sa našim sistemima. Može biti kakav god, jel? I ono što je zapravo inovacija moderne arhitekture, modernih arhitektura je zapravo taj novi servisni layer u kojem se definiraju dakle, servisi koji su reprezentacija naših funkcionalnosti postojećih aplikacija i gdje se nadomješta nova biznis logika u tom service layeru u vidu razvijanja novih web servisa. Naravno, i ranije sam rekao, dakle, tu postoji ključna riječ, dakle, to je monitoring. Dakle, monitoring kako naših klasičnih BI rješenja, dakle, klasični analitika podataka, tako i business activity monitoring na nivou enterprise service busa, dakle, svih evenata koji se događaju unutar slaganja poslovnog procesa i u konačnici proces intelligence koji sam malo prije spomenuo. Ja ću još kratko, dakle, reći vam o našoj strategiji, odnosno o našoj današnjoj ponudi. Na jednom slajdu kako ona izgleda. Dakle, ono što smo govorili, dakle, to je digitalizacija poslovne logike kroz naša poslovna rješenja koja su vrlo vjerojatno poznata većini vas. S druge strane, dakle, middleware, integracijski layer koji sadrži sve ono što integracijski layer mora imati. Znači, sva governance koji je fleksibilan, agilan, sposoban integrirati različite stvari, baziran na web servisima. Treći nivo je zapravo automatizacija procesa koja se logično naslanja na taj segment. Dakle, na integrirane aplikacije. Dakle, to pokrivamo sa našom partnerskom kompanijom Software AG i Yaris platformom koja je već godinama lider prvi, dakle, u Gartner kvadratu na temi business process management. Na to sve skupa su naslonjeni BI. Evo, moram napomenuti da je M&I Systems kompanija koja je zapravo pionir BI-a na ovim terenima. Dakle, na to sve skupa naslanjamo decision support sistema u okviru BI-a i process intelligence, zapravo analitike samih poslovnih procesa. To je zapravo razvoj M&I Systems. Kad pogledamo M&I Systems kroz godine, on se upravo ovako razvijao. M&I Systems danas izgleda malo kompleksnije i u sve ovo skupa zapravo nudi još i profesionalne usluge, consultinga, a osim toga zapravo iz svih naših projekata, kako sam napomenuo ranije, dakle mi iz projekata učimo i razvijamo različite modele, pa trenutno sada imamo dakle različite, mi ih nazivamo industry ready modele koji su definirani po specifičnim industrijama. Dakle, imamo određene recimo znanja koja smo naučili, posložili smo po modelima, po pojedinim industrijama koji nam mogu biti pomoć pri projektima u našoj budućnosti, odnosno novim projektima sa vama. 3 poruke koje bih htio prenijeti, dakle da zapamtite, da odnesete kući sa ovog izlaganja. Dakle, digital business is a big change. Dakle, to je velika promjena za vas i za nas koja je nužna. Nova arhitektura je potrebna, ona mora biti agilna i mora biti integrirana. Treća, možda najbitnija za mene, da M&I Systems danas nudi digitalnu poslovnu platformu. Ono što bih vam još poručio, dakle, idite prema velikom, budite proaktivni, budite prvi. Učinite i vama i nama ugodnije sutra. Evo, ja bih sa ovim dijelom završio. Ukoliko bude kakvih
pitanja, ja ću biti dostupan ispred i pustio bi kolegu Nemanju da nastavi sa prezentacijom. Nemanja, hoće li ostati nešto za vas uopšte? Pa ja Posle ovoliki poruka i... Vrlo malo. I zaokružene priče. Dobro, onda slušamo sada Nemanju Miličevića. Hvala Marku na ovom jednom ovako lepom uvodu. Ja ću danas pokušati samo da vam predstavim kako mi tu procesno vođenu arhitekturu faktički vidimo kroz implementaciju jednog ERP sistema, odnosno automatizaciju poslovnog procesa. Pa sad možda najbolje da prvo se okrenemo ka onome šta procesno vođena arhitektura sa aspekta automatizacije poslovnih procesa kroz jednu ERP implementaciju nije. Imamo danas vrlo često primjere gde prilikom bilo kakve implementacije ERP sistema implementator dođe, sedne sa korisnicima, vidi aha, kako vi to radite, oni tamo gomilu neke dokumentacije izvede, imamo ovaj dokument, mi to radimo tako, implementator dođe, postavi svoj ERP, odnosno bilo koje poslovno rješenje na to i proces faktički nastavlja da živi onakav kakav jeste, samo kroz sada ERP, a ne više na papiru, u Excelu ili da kažem u kojem god rješenju da se radilo. Dakle, to je nešto što definitivno u ovom današnjem vremenu gde su procesi jako brzi, sve kompleksniji, menjaju se, često dovodi do toga da vrlo brzo kompanija dođe u problem i jednostavno ne može više da upravlja ni svojim ERP-om, ni procesima, ni uopšte svojim resursima. Tako da mi, kada pričamo o tome, gledamo uvek to sa procesne strane. Bilo da je to proces end-to-end, pa recimo order to cash, bilo da je to proces jedan u okviru samo HR-a kao funkcije, ali u svakom slučaju uvek polazimo od procesa kao onoga u stvari na šta se ERP ili bilo koje rješenje naslanja, odnosno ono šta mi želimo da automatizujemo. Pa tako, prvi korak je uvek da pokušamo da definišemo proces onakav kakav on stvarno jeste. Iz kog razloga? Vi ćete danas vidjeti i možda u vašim kompanijama da uzmete i nađete 2 ili 3 učesnika u okviru iste funkcije, da tražite od njih da popišu jedan proces, siguran sam da bi njih 3 objasnili taj proces na potpuno 3 različita načina, misleći da je to u stvari tako. I ni na koji način, bilo da je to neko možda i iz menadžmenta, bilo da je to neko iz operative, neće taj proces sagledati na isti način. Svakog će to sagledati iz svog ugla, a druga stvar, što definitivno to neće sagledati sa jedne šire slike, odnosno kako taj njegov deo i njegov proces utiče na neki drugi proces u nizu. Zato je prvi korak uvek postavljanje stvari onake kakve jesu i opisivanje tog procesa da on bude razumljiv i jasan svima u kompaniji. Tek tada mi možemo da definišemo koji je to problem, odnosno zašto je taj naš proces neefikasan, da li je njegov jedan deo neefikasan ili je možda on stvarno onakav kakav treba da bude. Drugi korak, definitivno kada imamo opisan poslovni proces i kada znamo šta je to u stvari što je nama bolno, odnosno šta to želimo da rešimo, onda u toj drugoj fazi pokušavamo da optimizujemo taj poslovni proces, da ga učinimo optimalnim sa aspekta procesa kao takvog. Nije nebitno da li se on implementira, da li će on se implementirati kroz neki ERP ili kroz neko drugo poslovno rješenje, već jednostavno proces kao takav. Tek tada kada mi imamo optimalan poslovni proces, odnosno kada mi imamo nešto na šta ćemo nasloniti bilo koje poslovno rješenje, mi onda možemo da krenemo u implementaciju. Kroz prezentacije ranije čuli smo od drugih kolega da upravo svi mi negde pričamo o tome i to je nešto što definitivno jeste poruka koju treba da shvatite, jer sama optimizacija, odnosno automatizacija poslovnog procesa, ako je on neefikasan, neće biti dobra. I naravno, treći korak, implementacija ERP sistema, da li je to naše rješenje, da li je to bilo koje drugo rješenje, ali definitivno tada tek možemo da pričamo o prvoj fazi, odnosno kada imamo opisan poslovan proces, kada je on optimalan, to je faktički nama uvod u business blueprint, da ga imamo onakav kakav treba da bude i ono u stvari kako poslovni softver treba da izgleda kroz implementaciju. Dakle,
to je ono sad što sam malo pre već rekao. Prva stvar, da bi imali uopšte, da bi svi mogli da razumemo o čemu se tu radi, moramo imati poslovni proces opisan onako kako se odvija. Da li je on kompleksan, manje kompleksan? Evo sad ovdje imamo jedan primjer jednog dela poslovnog procesa koji tek ovako opisan može da bude razumljiv svima i jezikom kojim govorimo. Drugi korak jeste da u tom poslovnom procesu identifikujemo one delove, odnosno one aktivnosti koje su neefikasne. Sa aspekta vremena izvršenja, sa aspekta možda prevelikog broja aktivnosti koje se odvijaju u okviru tog jednog dela. Da li on imao previše možda učesnika u tom delu? Razne varijante mogu da budu zašto je naš proces neefikasan. I ovo je prvi korak, prvo da identifikujemo koji je to proces, odnosno koji je to deo procesa neefikasan i koji su uzroci tome. Nakon toga, da kažemo, druga faza, odnosno to be modela, kako naš proces treba da izgleda u budućnosti, jeste da onda na tim delovima, odnosno segmentima koji su neefikasni radimo, uzimajući u obzir koje su to kritične tačke, uzimajući u obzir da li je neke delove možda u ovom momentu i moguće optimizovati ili ne, ali tek tada, kada mi optimizujemo taj poslovni proces i učinimo ga optimalnim, možemo da krenemo u implementaciju jednog rešenja, a sve nam je to u stvari jedna uvodni korak, odnosno prvi korak u fazi neke analize, odnosno izrade business blueprinta jednog poslovnog procesa da bi implementirali to rešenje. Dakle, sada kada već ulazimo u neku fazu implementacije tog rešenja, uvek mi preporučujemo da kažemo taj klijentski orijentisani pristup. Zašto? Zato što današnji poslovni procesi su, kažem, toliko brzi i toliko se često menjaju da vi jednostavno, ok, ponudit će uvek neko rešenje najbolje iz prakse, ali jednostavno ta praksa se toliko brzo menja da smo mi uvek okrenuti ka tome da klijentu ponudimo uvek jedan deo customizacije kada prepoznamo da taj poslovni proces kod njega je dobar i optimalan i to će ujedno unaprediti naše rešenje, ili sa druge strane da razvijemo nešto potpuno novo što do sada nismo imali i jednostavno odgovorimo na zahteve i sa tim delom. Tako da kažem, ovaj klijentski orijentisani pristup je danas možda ono što se mora i što je jednostavno neizbežno, baš iz razloga sve bržih promjena i tog sve agilnijeg pristupa. Kolega Marko je već predstavio možda u tom nekom uvodnom delu kako naše rešenje izgleda u smislu prvo dizajna poslovnih procesa, zatim njihove analize, pa onda da to sve bude na jednom mestu, jer vi danas kompanije i velike kompanije čiji su poslovni procesi izuzetno kompleksni, gotovo je nemoguće da upravljaju na pravi način sa njima ako nemaju to sve na jednom mestu dostupno i vidljivo u nekom repozitorijumu. I u krajnjoj liniji, da bi mogli da utvrdimo kako bi se neka promjena, bilo kakva, oslikala na naš poslovni proces, da imamo mogućnost da tu poslovnu promjenu u našem procesu sprovedemo kroz jednu simulaciju i vidimo kakav će biti ishod ako promenimo, ne znam, ove učesnike, ako izbacimo ove aktivnosti, ako ovaj događaj i ovu aktivnost više nećemo raditi, kako to kroz jednu simulaciju, odnosno kakav će biti output svega toga. I na kraju krajeva, da bi mogli da odgovorimo na sve te stvari koje nas čekaju u budućnosti, svako danas rešenje mora biti na mobilnoj platformi, mora biti na webu, mora biti dostupno u svakom momentu svim učesnicima u procesu. Ma kažem, shodno, ne bi se ponavljao ono Marko što je već i rekao, a to je da možete uvek, kako nad ERP-om, tako i nad samim poslovnim procesom, da imate jedan sistem izveštavanja, da pratite koliko su efikasni uopšte vaši poslovni procesi. Tako da ovo je negde ovako zaokruženo rešenje kako mi vidimo tu procesno vođenu arhitekturu, odnosno procesno vođenu arhitekturu kao deo automatizacije procesa korišćenjem nekih poslovnih rešenja. I sad, naravno, koje su u stvari benefiti ovakvog načina rada, odnosno ovakvog pristupa, jeste da kada imamo jedan poslovni proces koji je opisan, koji je svima jasan, koji je optimalan, samim tim smo automatski smanjili rizik od neuspešne implementacije. Ne samo rizik, nego smo smanjili i troškove.
Samim tim implementacije mnogo brže da traju, sama faza analize kao prva faza analize traje mnogo kraće i smanjen je rizik od greške. Drugo rješenje tako je automatski u skladu sa očekivanjima korisnika, jer korisnik zna u tom momentu šta jedan implementator, odnosno šta jedno poslovno rješenje treba da zadovolji, kako njihov proces izgleda, koji su inputi, koji su outputi, ko su učesnici, kako to treba da izgleda, odnosno i implementatoru sa druge strane je jasno šta se od njega očekuje. Treća stvar, naravno, procesi su mnogo brži jer su optimalniji, to ne moram da objašnjam zašto, i naravno kvalitet svega toga je na kraju mnogo veći koristeći ovakvu jednu metodologiju. I sad, na kraju krajeva, kada se zapitamo u stvari zašto procesno vođena arhitektura, to vrlo lako možemo da povežemo sa rečenicom koju je nekada izgovorio Bill Gates. Mi ovdje možemo vrlo lako da napravimo paralelu operacija i proces, da automatizacija jednog neefikasnog procesa će samo povećati njegovu neefikasnost, dok će automatizacija optimalnog, odnosno efikasnog procesa povećati njegovu efikasnost. I upravo iz tog, onaj moj prvi slajd možda, zašto ne krenemo pa radimo onako kako jeste to u jednoj kompaniji, zato što ako to nije dobro, samo ćemo napraviti još gore, nego treba da okrenemo malo tu stvar pa da napravimo prvo poslovni proces da bude optimalan, da bi kasnije i sama ERP implementacija bila uspješna.